Ko je to bio? Njezin brat. Što hoćete? Da se vrati, odnosno da se mi vratimo. Pa vratit ćete svi da se rade, pa mi gotovo prije ili kasno. Ja odavno je završio. Ne kužim. Ovi već mali su otišli na kuglanje, dobro? To mene strševo. Matuju tuča grozno biti. Da njemu pola prestaka tebe je tukao. Zašto nju? Što još ne kužiš? Što mi treba skužiti? Mi smo sestre. A što nisi ti bosanka? Da ti žene kao bosanka. Ono, ne baš. Ja u dobar bosanka. A ne! Kada idemo A odavno? šta to još uvijek vali? Ja čekaj, koje ime? Ja sam zapravo Nora. Čekaj, kako to da idete u isti rade, pa niste blizu? Suzana kao ovce. Suzana? Da, nije to drago čutao kako je. A ne, ti sveti duer ovo objasne. Gle, promijenili smo imena. Nema sigurno na straži. I ovo je Markova straža. Nemam pojma, mislim on zapravo ne može znati da smo mi tu, a netko je bio. Upojimo se vodu. Čekaj, to blagajnik je zvani, nisi I šta onda je bolje da ja idem, da tražim od tebe. Ne molim te. A što da donesi? Samo je u gahatu napuni vodom. Možemo to, a? Može ovako, sad ti. Normalno. Ti promijeneš. Meni da čima stike sve ti duje, ko je katastrofa. Dobro, ima svoju brigu, ali mi je sve simpa. Opra Nora. A? Da se ti nisi i dalje ubila, Pa ti znaš da ja samo tebe volim, Suzana. Ne služa. Kad su gasili sve stvari. On je sam popio cijelu botu, ili sam samo popila, ne guta, mu se pravi. Kažemo da. Mislim da ćeš dobiti ostane. Ne, bude tu flašku pitu. Samo smjeriš mlad rukom, nije to tako teško. Da, rukom, ono nije to baš i jesti. Kako te bio? Čekaj, Jesi gola sreovani? a mislim. Pa onda... Pa pusti, ne rade tako. Ne. Da. Ma ono, naučila sam se tako stati pred drugima. Tvrdoglava i neodlučna. Da, to ti kažeš. Gdje li uopće spavati? Bolje da ti ne kažem. I tako nećeš nikom reći. A kom ću ja reći? Isuse, katastrofa, ono, pamet 100% da stažeš. Češ par tjedana nema u vašem domu. Hoće, čemu? Da, to je selo ovoga, kad smo nas dvije, onda to je Slavonskog Broda, ali nikom ne zna gdje to da kažem. Slavonski Brod. Ovoga... Koji ime ti je bolje? Evo, Sanja ili Suzana? Da ti kažem iskreno. A on da. Sanja. Ok, onda me zove Sanja. Da ti smeta? Ne, ono, katastrofa, ko ona Sanja iz reklame za to. Znaš, meni je nekako si